Καταλάβαμε. 9 τα κόρνερ για την Leverkusen, 5 για την Hoffenheim. Στο 70, κεφαλιά 2-0. Στέφαν Κίσλινγκ. Η μπάλα στα δίχτυα και στο 70 η Leverkusen κάνει το 2-0. Εδώ και πάλι δείτε, η μπάλα περνάει δεξιά από το δοκάρι της εστίας. Έχει μία τρύπα εκεί πέρα τα δίχτυα και μπαίνει μέσα στην εστία του Κάστελς. Ο Κίσλινγκ δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Έχει δει ότι η μπάλα έχει βγει εκτός. Δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Εδώ, βλέπετε. Τώρα έρχεται ο Φίλιξ Μπριχ εκεί. Τώρα προσπαθεί να καταλάβει και ο Φίλιξ Μπριχ τι ακριβώς έχει συμβεί. Βλέπουμε και πάλι μία ακόμα φορά. Η κεφαλιά του Κίσλινγκ εμφανέστατα περνάει. Με το replay βέβαια το καταλάβαμε και εμείς, γιατί νωρίτερα πανηγυρίζαμε. Όχι για το 2-0, αλλά για τον γκολ το οποίο σημειώθηκε. Και δείτε εδώ, αν είναι δυνατόν, τόσα σημεία έχει η εστία και η μπάλα. الثقة لمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب الثقة والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري يعني قلت هذه مباراة غريبة نعم غريبة عادت مرمى كان يظن ان الكرة خرجت لكن ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي اغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الاخيرة في الضربات الترجيحية اغرب كرة في الضربات الترجيحية نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا ضغط المباراة كم هو محظوظ y la pelota abandona el terreno. Es esférico de los motines del ecuatoriano todavía. Cristian Suárez puede venir con el disparo. Atención, le va a pegar Cristian Suárez. Entró en la pelota contra remate. ¡Gol! Fuera de lugar. Fuera de juego. Fuera de juego. Que nadie toque las fuentes. Que esto no cuenta. No las prendan, que no las prendan. Ahí hay 4 o 5 que salen corriendo. ¿Ya los viste? Para prender las fuentes. Que los regresen y que les digan que no valió. ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparo por parte de Cristian Suárez! ¡La quiero ver, por favor! Sergio Bueno se quiere morir. Los reclamos con el asistente Juanjo el Rangel. Aquí la vemos. El disparo por parte de Cristian Suárez. La pelota al travesaño. ¡Uy, uy, uy! Andrés. Ah, no, espérame. ¡No Esto es... puede ser! Es que, ¡No puede espérame. ser! Sí hay fuera de lugar, pero ya era gol. Claro, la pelota ya estaba Ya era dentro. gol, o sea, la pelota entró igual que en el Inglaterra-Alemania No de la Copa del puede Mundo. ser. Entró más de... Y la insistencia de Juan Alvarado. Vaya Sergio Lugo, un poco nervioso el Atlético Español. Y manda muy bombeado, muy pasado. Gol que está anotando, vamos a ver. Gol espectacular que está anotando Rentería. Los jugadores del América dicen que la pelota entró por la parte de arriba, que estaba rota la red. Qué forma tan fácil de la pandilla de Monterrey. Un saque largo. Pelota dentro, gol. Algo increíble. Algo increíble. Eusebio, se va entre tres, va a ser muy difícil el tiro.